Itinagan ti Ama. Napalabas. Pasimple a kinasarita ni Don Leon ni Mr. Wong, apama na nagkita da iti lugar dagiti tultulungan ni Monica. Kinid daw ti Don nga adaywan ti inchik ti anak na, ngam imbagamit ni Mr. Wong ngawan ti dakes nga aramiden na. Iti sabali a bangir, naragsakan ni Hepe Salvador, kastamat ng dagiti kakadwana a pulis, iti naawat dan ti inkari ni Mr. Wong a bulletproof vest. Kabayatan na, nagsarita da Don Leon ken Mayora Chona. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Kaya't ka makasarita. May papanitian niya. May papankin ni Monica ganakta. Ha? Talaga kabailan na ko nasukiran ni Monica. Kabailan na ko nasumpatan. Kabailan na ang tegrason kanyak. Anya ti kayat mo nga ibagak iti dayta abanag, Leon. Si Kati ina ni Monica. Iswa kayat kakasarita may papankin ko na. Ngabin, jakon magustuhan tararamitan na. Panagkunak, basol mo matlaan ti amin, Leon. Aniya. Nalawag tinangag mo. Basol mo matlaan. Siyak pa itaging basol ita. Idinto tar aramidag amin dagitoy para kada kayong agina. Ngamdi ka naganan. Kanayon nga ibagakken ka asaan amaag ni Monica. Ngam kanayon mo nga ibaga asika ti makam mo. Ngam na dati di mo magustuhan. Siyak ti kanayon asidirem. Hustan, Jonah. Isardeng mon ti mang sidir kanyak. Tamangan no jak malapdan ti bagay. Katnoan niya pa'y ti mga rabit ko. Monica, iha. Oh, mama, pag-isa mo. Nagasaganan ti pag-armusaran. Mangan pa yun. Ni Papam. Ha? Di mo ammo na napanan ni Papa? Hindi. Rimuaran ay ah. Awan ti lugan na di tagarahe. Awan mat ni Mang Bogi. Iso apatyak anasa pada arimwar. Apay, mama. Adda ka di parikot ka ni Papa? Ha? Ne, awan, iha. Oh, alangarudan. Aggigiddan tayon kada ising nga agarmusar. Nasapamat ngayon may kayo dito simbaan, Don Leon. Tilaing Diyos ti mo kapag kamangan kadagiti kakastoy aguntaway, Padre. Ne, Don Leon. Adda ka di parikot yun. Padre, madandanagan para kini Monica ang anak ko. Apay, Don Leon. Anya ti parikot yun ko ni Monica. Kabailan na kita nasungba-sumbatan. Kabailan na ko nasukiran. Idinto tapang panunutek lang ti siguridad na, Padre. Ti karat na. Don Leon. Mabalin ka di nga ilawlawag yun na imbag kanyak. Noan niya ti mapaspasama. Ikarit, tulungan kayo. Basta mamuak noan niya ti agpaiso. No panunutan ana imbag, Ma'am Chuna. Awan matidakes, no bilang tatultulungan ni Mr. Wong ni Monica, iti aramiden na. Saan ka di abak nang ni Mr. Wong? Ado ti maited na para kadagiti agkasapulan. Kinapudno na ising. Kinasaritak ti taok amasagnan para kadagiti tulong akasapulan dagiti umili. Naduktalak nga dasabaling aramidan na. Iso nga itangal daw, no di na mailawlawag anaimbag kanyak ti amin. Talaga amadak sanday jay. Ne. Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Adda anomalya day jay ataom ijay munisipyaw. Diyak kumakayat a panunutan.
Ngam kasta ti mapaspasamak, ising. Ay, oo na yan. Iso day ta tinasken nga si kaswak. Jak mabalin abaybayan ti maipapan iti dayta banag. Strategy ti kasjeng inaramid ko, Bogi. Anya ti kayat mo asawen, amo. Nasingad ni Monica nga anak ko kini Padre Simon. Isuan ni Padre ti kinasarita. Ta isunto na mismo ti mangbagbaga kini Monica. Hingga gumakapamatyan ni Padre Simon, anapagad aramidan ni Monica. Sigurado, nga idanon na dayjay at anak ko. Allokoyin na asaan niyag balin ang nasukir kanyak. Nga mamo, kasanon numamuan ni Monica kinasarita yun ni Padre Simon. Bugi, dagiti padi, saan da nga ibagay ti sabalitan yaman ang nagsaritaan nyo. Kasta ti trining dagita. Kaskuma no agkumpisar ka. Day takit agtalinaed iti Diyos, kan iti nagbaitan nyo iti padi ang nagkumpisaram. Iso apat yan nagbogi. Saan niya ibaga ni Padre Simon kini Monica, a kinasaritak may papan iti day kapanan. Agpalabas sakpay iti sumagmamanong nga aldaw. Sakbay nga aramidag ti rumbang yaya ising. Ay na, nasaya at met no saan tapay arumwar dito'y mansyon balasang ko. Makapadanag nga main. Anya ti pagdanagan niyo, yaya? Siyempre, amok ama kaung-unget ni sir. Diyak kayat adagdagan ti pungtot na. Amangan noan niya ti mapasama. Saan ka day ahusto ti kunak balasang ko? Wanyaya. Jakmat kayat asika ti pagpupudutan ni Papa. Iso asaan ko atugnaran ti pampanunugan. Anya tirik na mita, tanaitad mo ti regalom kadagiti pulis. Simple, nalaksakak, Don Leon. Don Leon, laklaki pam. Ada ka nagtilotolyo kita. Pinalapas ko da ke sa atap mo kanyak may papananak mo. Ngam no agsawo ka itijak magustuhan. Latingitak. Amangano ada malsing kadata. Anya, putput niya nakati Mr. Wong. Saan, Don Leon? Hamom saan ko kali mang putputeng. Noyan niya imbaka. Alamitak. Iso tanang ka kumatiknay mo. Saan ka po ta susyo ta business? Mabalin mo na alamid niya kayat mo. Saan mabalin kasta, Don Leon? Kinapudno na, boss. Palpaliwan kayo itay ka ni Don Leon. Tsakitolok, putput ngenak, Don Leon. Mismo teletolyok, Maximo. Boss, Ulay bagbaga na data dito San Bartolome. Kukwak met na ito'y lokal. Katsakitolok, iso akali-ali dito'y. palpaliwag ti bodyguard na itay, boss. Nakasaga naman. Nadlaw na lakit di nga tasan nyo ang nagkinawatan. Agyaman dahi jay Don Leon, tanalapdak pa'y pakik. Tano saan? Sikulado. Agpadada bangkay, lumwal dito'y. Kinapudno na, Mayora. Ni Monica ti urayak nga umay dito simbahan. Ang amda kayo matidimtan. Ha? Apay, Padre? Ada ka di tinaaramid ni Monica asan na nasayaan? Awan, Mayora. Kaya't ko lang kumamakasarsarita. Kasta ka di. Oh, kunaklakit din no adan madi nga inaramid na. Anya kumamat nga, Mayora. Kat no nagsingpet mo dyan anak yo. Amok day ta. Ken kaya't kula apalagipan. Tap no mailiklik iti paggad. Padre, Un gaya, Mayora. Anya ti maipahi ko. Ibagayo lang no anya ti maitulong ko kada kayo. Kaya't ko tagkit daw iti dispensa ka, Hepe Salvador.
May papanitian niya, Don Leon. Jak na kaso ti parikot jo a kapulisan. Ni pa'y Mr. Wong tinangipaay ti kasapulan nyo a proteksyon no da operasyon. Awanan niyaman na, Don Leon. Kinapod no na. Rumbang la kuma a PNP ti mangipaay kadagiti kasapulan mi. Ngem maawatan mi mayt. No ibagada iti nga to, ngagkurkurang ti pundo. Ay, nagbalinag nga minabisi amang tartarabay iti kinamayurat asawa. Prioridad mi, ti panang tulong na kadagitag kasapulan. Nabaybayan kayo lakit nga Ruden. Don Leon, Hanggang sa nabale, tapat check ang maawatam ti sitwasyon. Saan ka mo't amakaid na balasang ko? Apay aya. Panagkunak, Jakon na irwam ang maikan dito balayaya ising. Ha? Day tatiag paiso. Masikuranak nga dalaang dito balay. Si kamot, relax ka kumalaeng. Narigat mo't no ipilit mulat tati kayat mo. Nga uray madlaw mo nga agpungtot ni papam. Ikag kagumaak ti agbalin anatulnog kan ni papa. Jak ngamin kayat amaadaan kami iti parikot. Ngam ni matlaang papa ti makagapo. No apay nga adda di mi pagkinkin na awatan. Amom Narding, makaisip ka talaga. apay Simon. Itangal daw. Nagsasaro no ti may dito simbahan ang nakisarsarita kanyak. Karaman ka. Ha? Angan pa karagsakak mat kiti dayta. Ngamin, mapampanag na ka ano agparikot ti tao. Tila ta Diyos ti umuna kamangan na. Simon, sigo din nga amom ati Diyos ti pagkamkamangak. Gaputan na paggad ti profesyon ko. Narding, Iso asaan nakakaraman kadagiti ko na mga imay kimamang iti Diyos itangal daw. ala, wanan. Kahit anya ti gagaram. Naskan ka di pa adamagam. Agayam ta. Kayat kala kumustahan. Kayat ko nga amuan. No at dapay umay mangbutbutanggan ka dito'y simbahan. No maipapan ka dagita abanag, awan pa'y tinaduktalan da Hepe Salvador. Talaga ang nakapoy dagiti pulis ditoy. Leon, Nalalaing pa'y nga tayo dagiti tao ngagkalapit impormasyon. mabalin ka di. Saan ka ngagsaw iti kasta ditoy? Taamangan no adda ti makangagkan ka. No anyaman ti mapaspasamakan ka. Pangaasim kuma. Ta saan aditoy ti pangibukbuk silang. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agad nagkakuma. Kasano nga rodan, Simon? Saan ako ngagbayag? Sige Narding, agad ka ha. Agaman na. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. Adawag ni Mendez. Go ahead, Mendez. This is Charlie Sierra. Over. Chief, at mapaspasama ka hostage taking. Agturong kami ni Jay, over. Location. Over. Barangay Silmot, over. Sige. Tagdiretso ako ni Jay. Over and out. Padre, naskan nga agtignaya kon. Narding, sumuro ta. Ang mga nadamit maitulong ko. Anya? O sige. Umay ka, Simon. Karting up. Saan asungsungbatan ni mama ti awag ko, yaya? Amangan numakumikom, amumuteng. As asikasuan ni Ma'am Jo na ti may papan itinaduktalan ng aramid ti masaknan, iti tulong para kadagiti agkasapulan. Di ka kadiagda nagbalasang ko. Tano makita ni Ma'am Jo na nga addamis mo, sigurado nga awagan na kamutla ang dayjay. Sapay na patag ko mati ibagakan ko, ana. Anya nga min ayada ita. Yaya, Di mo ka di mabalin nga ibaga kanyak no anya dayta. pasensya ka, yaya. Ngam ni mama ti umuna arumbang apang ibagaak. Ala, si Katima kaam mo. Saan ka apilitan balasang ko?
Simon, agtalinad ka laing dito eh. Saan? Sumuro ta. Ngam, delikado. May sak apad. Ang mga makatulong. Ha? Anya ti mo. Ang mga malukoy ko ti hostage taker. Ala, umay kang harudan. Pangasim lang nga, Simon. Aganad ka. Saan tayo akontrolado ti panunot ti suspek? Di nakapagtanagan narding. Sana kang nagbali na parikot. Nasayat no kasta. Naisagmaksan ti hostage. May spal nga tada Hepe Salvador dagiti hostage. Gagayem di uliwaya na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Itinagan ti ama. Napalabas. Nagsarita da Don Leon ken Mayora Chona. Ket dita. Insider ti Mayora abasol metlang ti Don no apay asukiran ni Monica dagiti kayat na mapasamak. Nakapungtot ti Don. Ngem ingka gumaan na pagkalmaan ti Riknana. Tadi na kayat amaalingag ni Monica ti panagsubang dangagassawa. Iti sabali a bangir. Agpakada kuman ni Hepe Salvador ken ni Padre Simon. Iti imawag iti radyo ni P.O.1 Mendez. Ket impakaam muna ti kadda ti hostage taking iti may sa barangay iti ili ti San Bartolome. Dagos nga rod ang nagturong ijay da Hepe ken ni Padre Simon. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. May sak apad narding. Ang mga makatulong. Ha? Anya ti among. Amangan no maalukoy ko ti hostage taker. Ala, umay kang harudan. Pangasim lang nga, Simon. Aganad ka. Saan tayo akontrolado ti panunot ti suspek? Di nakapagdanagan narding. Sana kang nagbali na parikot. Nasayat no kasta. Diyos ko! Naisagmaksan dagiti hostage. Narding, agtignay kayo. Amangan no anya ti mapasamak. Sige, Simon. Basta di ka kumaagmarangmang. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Manipod dito'y nagpwesto ka. Nalawag ang makitak ti lalaki nga daigam na apaltog. Madandanagan. Titeleskopyok. Adalag pa'y anaimbag ti sitwasyon. Diyos ko. Nakadasay samot amin ang dagiti hostage na. Saan ako nagtaktakpay? Amangan no adda sa bayan. Talagang agpagungganan ti suspek. Awanan ti pagbilak. Daytoy met. Napunta ak. Men! Arayatan nyo dagiti hostage! Move! Anya ti madamag, Bogi. Banwar maninday dya Hepe Salvador. Anya ti kahit mo asaway. Ada napasama ka hostage taking iti barangay Silmot. Iso tinakapatay di hostage taker. Anya. Daytatek pa iso amo. Anya ko matibibiyang ko iti dayta. Uray anya pa iti mararamidan ni Hepe Salvador. Awan bibiyang ko. Ti ayan ti atensyon ko ita. Kat ti may papan kini Mr. Wong. Sa obsutel gayam tayo kay Hepe Salvador no kasta. Maximo. Kasta tinya magtitaw tayo, boss. Naimatangan na mismo tinapasama kiti tayo dyan lugar. Sino tayo kay hostage taker? Sigun iti hawag titaw tayo. May isa ka na dupang. Ha? Naksayan man nga luden, bayal tayo. Boss, Hagam sana pale. Amo ka dudupang dito'y ili. Sigurado, saan malugi business tayo dito'y. Amo ka gatang droga. Adulat na maliksap tayo kwalta. Sigurado na ita, Maximo. Apay asan ka matagtagari, Simon? Adda ka di parikot.
Dahil tanti bagbagakan ka, Simon. Saan ka na iruam iti kakasdyay nga operasyon? Ngam nagpilit ka pa ilang amin asimurot. Iti sag naklatan iti sangot ti simbahan, Harding. Ha? Di naklatan ni Kaskasa. At dala pang panunod. Saan kayo matalugi? Itararamiden ni Mr. Wong. Ne, anya ti kayat mo asawan. Puno nga agsosyo kayo. Nga misulayang matimang patpataray iti negosyo yo. Nangaruna iti droga. Sana ka maagtap no jakit din pagduadwaan ter aramidan ni Mr. Wong. Ngam kas iti imbagakon ken ka. Kayat ko amam-am mo ti tao ngagtimtimpla iti droga. Iti kanito amam-am mo kon dayjay. Kat maalukoy kong agpaay kanya. Tudas tumatan ni Mr. Wong. Amo. Iswa relax ka lain, Bogi. Siyak ti makam mo. Jak pulos itulok ang nalalaing kitin kanyak dayjay nga itchik. Teritoryok daytoy. Kat siyak laang tirumbeng nga agdumar itan nyaman apamastrikan dito'y nga ili. Inamatao ti na isagmak, gapoy ti dayjay na pasamot, iha. Anya, Day tatiyag paiso. Kat sigun iti report ni Hepe kanyak. Sang kapamilya dagiti pimusay. Day tatiyag paiso. May kanam di hostage taker ang napatay ni Hepe Salvador. apay kano ahin stage day di alalaki dagiti biktima. Sigun iti report, may sa adupang ti hostage taker. Anya? Day tati agpaiso. Iso agapu manen iti droga, no apay nga adda dagiti inosente a nabiktima. Gapu iti dayjay apasama. Naipagulas mo, Padre Simon. Kastamat kan ka, Mr. Wong. Imaya kakayat ko manan Charles visit. Kayat ko agyaman Diyos. Kapuado blessings na. Kasayatan day tangaramin ti tao, Mr. Wong. Si Pudo Bingak. Naimulan panurot ko agyaman Diyos. Tungkalada blessing dumteng biag ko. Kasta ka di, Mr. Wong? Wen, Padle. Isuaging gaita na tayangan akon. Kanayon latag yamanak blessing mauawat ko. Ala, Mr. Wong. Sumrekalatan iti simbahan. Okay. Nga masakbay panawak. Kayat ko salita tapay, Padle. Ado pa'y ngamin planok para simpaan. Nga madamdaman pagsalitaan ta. Adda ka din na pintas sa may padamag mo kanya, Hepe. At an initial report ang naalami iti napapatay a hostage taker. Posible nga isumatla ti suspect, iti pan nakapapatay ti agtutubo. Anya. Sigun nga min iti pamilya ti napapatay nga agtutubo. Nakitkita dan, akakuyog ti anak daday di a hostage taker. Anya. No panunutan na naimbag. Posible dayta. Nang runa no ibasar iti panang papatay day di a hostage taker. Kadag iti hostage na. No kasta, case closed nga rudan, ti may papan iti kaso, di agtutubo. Jak pa'y kahit nga ibaga akasta, Mayora. Kurang pa'y ti ebidensya. Hepe. Iso nga uray kumbinsidon dagiti naganak ti agtutubo, anasulbaran ti kaso. Saan kami latang agsardeng agkalap iti kanayunan nga ebidensya? Nangagkumuten iti radyo ti may papan iti napasamak Monica. Ay, nalabos dayjay. Talaga anak ka amaus. Yaya ising. Dila na asyan mutan dayjay a tao. Kunada nga rod. Ano saan ka no nagtignay adagos ni Hepe? Ang mga no adapay kanayunan ana isagmak. Gapo iti panagpalto-paltog dayjay a suspek. Monica. Naimbag ta sharp shooter ni Hepe. Wan nga raw. Tano saan daan napatay adagos ti suspect. Amangan no adapay dakdakas anapasamak. Kat amangan no nanayunan pa'y ti biktima. Anya makonam singasing ko, Padle.
Napintas ti pampanunutan nyo, Mr. Wong. Ang dakilakid di ti magastos. Padre, awan palikot kastos. Sak makamo. Tolong kon simpaan San Bartolome. Mr. Wong? Kunada nga luden. Share your blessings. Nonyati ko na Mr. Wong. Sige, da kayo ti makam mo. Okay. Awag nga luden tawag makamo mga sikaso pan nakaulnos simpaan. Sige, Mr. Wong. Ang tila ko makid daw ko. Maaramat lat ti simbahan tunggal aldaw ti Domingo. Wan, no problem, padle. Sige nga rod, Mr. Wong. Kat kitapay lang. Agyaman akong kada kayo. Sumarungkar kami lang iti simbaan, mama. Apagbiit kami lang kaniyaya isin. Ala, iha. Ngam agsubli kayo kumaadagos. Wen, mama, di kay agdanag. Amangan nga mino sumangpat ni papam. Sigurado asapulan na kadayjay. Rabiin to na sumangpat ni papa. Kaslasaan kay anairwam kan kuana. Iha. Sige nga rodan, mama. Mapan kami. Talaga, biliba ka na kayo, boss. Masapol maalak panagtalag amin tao dito sa San Bartolome. Sigurado nalaos man ang tesoro ni Don Leon no maamuan na ti amin. Dahil takang lunan pulpos ko, Maximo. Kaya't ko masulon pilmi dahil chay Don Leon. Tano mapasama kasta. Madadahal diskalti na. Husto ka, boss. No mapasama kasta. Nalakan tulang nga lukuyan tao. Kumapeng kada tayo. Boss. Ulitek. Utak laeng kasapulan, Maximo. Iti kasta. Masulo tayon to namin ni Kusyo dito'y teritoryo dahil jay Don Leon. Pinalubos ang midarom war. Ingkari ni Monica nga agsubli damat ladagos. Mapandala ang ijisimba. Saan na tayo tatipuntok, Jonah? Tipagamkag. Amangan no agranada kin ni Mr. Wong. Ha? Ibagak man langin kin ka, Jonah. Diyak kayat niya agsiningad kin ni Mr. Wong. Kaputa sa bali ti ugali ti Cheng-Cheng. Leon, Dahil tatagpaiso. Katap numapnag ka. Ibagak kin ka, Jonah. Atapag ani Mr. Wong tinangramas itag tutubo na sa rakam ti bangkay na. anya? Nagsayaaten no kastagayam ti plano ni Mr. Wong, Padre Simon. Maragsakan na nga rod. Tanong malagip mo, Monica. Aday din ka rin ni Papam. Agam sana napasamak. Naimbaglangan, taadda ka anang tangdan iti nangisimpa iti simbaan. Padre. Saan kumatkit di nga isidsidir day di anasaw ni Papam? Tamok ama kumikom ni Don Leon amang tultulong ka ni Mamam, kas mayora ti ili. Agam sana bale, taadanin ka rin ni Mr. Wong. Ninarding ki si Mangpet. Apag iso lang unay. Kaya't ko ang makasarita itinalapat ni Narding. Talaga ajak makaid na, Simon. Iso agi nagarakan dito simbaan. No may papan iti jak pa nagtagtagari. Kalpasan tinapasama ka pa nag-hostage. Talaga kaya't ka mata makasarita may papan iti dayta abanag, Narding. Makitam? Kunak to paikat. Adda parikot iti dayjaan na pasamak. Narding. Adda ka di mo nagustuhan. Gapo iti dayjaan na pasamak. Jak na gustuhan ti inaramid mo. Ha? Di ka maawatan, Simon. Anya ti dakas iti inaramid ko. Inaramid ko lang ti trabaho. Ado tinaragsakan iti kasdya na pasamak. Wen, ado tinaragsakan. Ngem panagkunam ka di. Ket naragsak ti Diyos iti inaramid mo. Simon. Anya ti isumbat ni Hepe Salvador ken ni Padre Simon.
Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon